Kolasib-ah District Election Officer hovin election official ten MLA Inthlanpui sang ni somni pathum an thlir. Mizo Zirlai Pawl General Headquarters Aizawl Tribal Scholarship Second Installment Zirlaite'n anlakdon lau chungchangah November ni sompali sang ni somni pathuma sit-in demonstration neih an rel. Mizoram Police chuan kumsang ni somni atangin kumin thlengin Myanmar kuhva tawlhruk chungchangah hian Mizo somsari pasari man an neih tawh. Thlir tu te chibe ule silaram ki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chunzomang. Kolasib-ah District Election Officer hovin election official ten MLA Inthlanpui sang ni somni pathum an thlir. Voin khan Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd sang hovin DC Conference Hall Kolasib District chung Assembly Constituency pathuma Returning Officer tele Assistant Returning Officer tele Election Officer te chuan Kolasib District Inthlanpui sai dan thlir tin vote chiar na turata na ro man sang an soi ho ngal. Kolasib DL Pvt.Ltd sang chuan MLA Inthlanpui sang ni somni pathuma Kolasib District atluang taka vote thlak zofel ani chu lomomati thu soin Inthlan hlotling tak buat sei ani theina chan pakhat chu District Election Official te Nodal Officer te le mo phurna sang nei tu official ten anma zona mo phurna tla te thataka anlen chhuawang ani atia Inthlan chu za a somriat vel zo to ang ani ti in mabak la ompo official te thanem ngeina le district mi puite thopuina zara tluang taka hlen chwa ani abe sei thu soi. He huna hian Kolasib District chunga Inthlanpui sai dan thlir ni in malak na chinchia tlak le zongchang tlak deute tarlan ani baka mason na om theite soi hawani a Inthlan kai hnoi ti tur mabak la om te thlir ho ani boka vote chiar na hmuna tan rahman government Kolasib College accounting hall pathum buat sai dan tur rahman na om sa chu thlir havin malak zui dan tur an soi ho ngal boka ne Kolasib District chung assembly bial pathuma polling station somriat pakwa a state chung mundang rwalin November ni sarai sang ni somni pathum khan tluang takin vote thlak ani a vote thlak na man electronic voting machine EVM voter verifiable paper audit trial le Inthlan le khapoi mote chu government Kolasib College strong room rahmana sipeite venin da that ngalani a election commission of India atanga thuthar danga om ani lo chuan MLA Inthlanpui sang ni somni pathuma Kolasib District chunga vote la te hi December ni thum sang ni somni pathum pathian ni khian government Kolasib College accounting hall pathuma chiar ani don ani. Mizo Zirlai Pawl General Headquarters Aizawl Tribal Scholarship Second Installment Zirlaite'n anlakdon lau chungchangah November ni sompali sang ni somni pathuma sit-in demonstration neih an rel. Meeting hi MZP President H.VANLANGHAKA Tribal Scholarship Second Installment ladong lauten andon thwai theinan Mizoram sarkar hnena voi tam tak an thlen to a scholarship file po zuyani atun thlenga Zirlaite'n an chanvo andon tur scholarship an lakdon lau awangin naktuk November ni sompali sang ni somni pathum tholeni jingdar kwa hian Mizoram Scholarship Board Office kota sit-in demonstration nei an rel ani hem halak na hian zia la nei lau chuan Zirlaite'n an chan Pawl scholarship andon vat theinan MZP chuan atop thlengin malak zel atum boka MZP chuan Zirlai te scholarship second installment tang zathi cheng noi sangkha jasari somriat pasari point pali pariat zet ani a heng poi zathe hi Mizoram sarkar kota aluna arei to anti a Zirlai tin hena pechuak vat turin thunei tu te an ngen non le ani scholarship second installment poisa ladong lau hi Zirlai singkhat sangkwa zali somkwa panga an oma Mizoram chunga zirna in somthum paruka changin Zirlai sanga somni pathum baka Pawl som pakhat le Pawl som pani Zirlai singkhat sangkhat zali somruk pani le Mizoram pona om Zirlai mi sangthum som ten an ladong lawani MZP chuan Zirlai titan ading zel dona ma lakna hian Zirlai mi puite thlopna angen bokani. Mizoram Police chuan kumsang ni somni atangin kumin thlengin Myanmar kuhva tawlhruk chungchangah hian Mizo somsari pasari man an nei to a kuhva an man zongjong chu cheng noi sangkhat zarat somni pathum singthum zani somni panga hu atlingani Mizoram Police chinchia danin kumsang ni somni a Myanmar kuhva bek sangni zarat somli pathum man an neia cheng noi somli pakhat singkhat sang rukhuni in mi sompariat an mana kuhva hi custom prevention force kota hlanani kumsang ni somni pakhata cheng noi zali somthum pakhat singkhat sang rukhu bek sangthum zanga somkwa pathum man omin mi somni pariat an mana hengte po hi custom
T force kuta thlan ni kum khan bek sangli somthum pali man lein hei hi cheng noi zali somruk pathum sang sari zali somni panga hu ani ami somthum panga man ni government te hi custom preventive force kuta thlan ani a kumin hian cheng noi zariat somriat pasari sing kwa zariat hu ku varo bek sang sari zakwa somli pakwa le kezi sing thum sangli zasari somli man ani a mi somkwa paruk zet omin thu boy som pakwa zialu ani kuvaro te hi custom preventive force kuta hlan ani a sangni somni atanga sangni somni pathum inkar kuvaro man hi bek sing khat sangria zali som pakwa kezi sing thum sangli zasari somkwa le nylon bag te somni ni in cheng noi sang khat zaria somni pathum sing thum zani somni panga hu ani Ningani Changkhan Senate Executive Committee voice the thum somthum pathumna thutkom chonei mekania tuntum SCC thutkom hian agenda za pasari ngai to atura chhopcho ani committee shang achang agenda lu jinga Senate Higher Secondary Principal Tor Thanle PC Girls Headmistress Ruat Chungchang te Income Titlem Chungchang Zirchiana te Senate Pay Commission malangna te Presscom Department en chatte Senate Pension Dan sangni sompali en chatrutna te atelani Presbytery achang agenda inge mozat alud boka chungzinga chon kaushan pavalai Pawl Income hun in angtlang nei rotte Christian Labua late audio da YouTube adarot na te ramchunga ministry shang te zirchiana tho hodan kong zon thu the Senate Prison Ministry ti changtlon rot na te Senate Archive tlang ti changtlon rot na te Central KGP malak na pakhat YRC apuitlin thwai theinan Senate in malak pui tora rot na te atel boka SCC Thutkom mi Senate Moderator Reverend Dr. C. Chongming Lian na kai shwaya report shang zinga Manipur boina awanga har sana tok te chanpuinan poisa fai cheng noi somkwa pali pek ani thute he boina awanga relief camp ommek tan bungbel cheng noi nga man lei saktura rel ani thute selfen le mutbu don khom chu chur chan por thlenpui ani thute le malak na dangte tarlan ani ZPM Chuan voin khan an office a chung in comment manga thu soitu ZPM leader Chuan sarkar na siam nge anin be sei thu asoi Inthlanpui clearin sarkar na siam nge anin be sei ti soin pulal do ma Chuan sarkar na kan siam ani Chuan party vote ni lawin ram mi pui neutral tele pathian wang ani ang party sarkar ni law mi pui sarkar din kan tum na konga min tong trai sak tu le kong shang thei top chha tu zongzong te chunga lom thu kan soyeti ZPM leader Chuan Intlan an machon zota ga khan MPF omle omlo na adang hle ti soin mun chen khata MPF ngai theilo na a omni te na langa MPF chu Intlan na thiang nim le fel fai Mizoram in nei theina tura theitop chwa tu anei tu po caution le NGO zongzong ba ka political party zongzong te kan ni awangin pol shangdei anga ngai tur ani lawa anei tu vek kan ni thuwa soe sarkar thazok nei turin mi pui kan tui hal ti alang ti soin ZPM leader Chuan kumno pangdeu vote nei tharle upazok thlengin vote thlak turin phur takin kan pen chuak tlanga vote po atla thale neutral in vote an thlak that awangin heng mi te hi kan ram ti dam tu le siam thatu an ni don ani ati pulal do ma chon kum nga chungin party no pangberle sumlama po pachaberin Intlan shang AMC LMC by election VC local council te kan machona ahau takhle ti soin heti chunghian result do om tak kan nei theya pathian kai shwaina le ompuina kan dong hle ani kumin MLA general election kan han machon le a kan result nei tur he kan chung trai chan na a kan ngai don ti in ZPM min chunglama thopui tu an nei thu soyani Mizo Namrun Income voinan neia MNF Senior Vice President Pvt.Ltd Deputy Chief Minister ni Bok Chuan thu soin Intlan result puan mabak engpo lo thlengse puitling takap machon turin party mi puite acha a tun ministry a hian anti incumbency lian tak a omlo ti in lom omati thu soibok Deputy Chief Minister Chuan Tlong taka MLA election sangni somni pathum nei na tura state election how to le government official te political party te TV le print media le MPF te tho hauna alom thu asoya Mizoram mi pui za somria ten vote an thlak chu lom omati thu asoibok ECI in vote chiar hun tur pathian ni arwa chungchanga Pvt.Ltd Chuan party le sarkar ang chuan kan du lo hle a ma kan la zel ani ati tuna hian tu polo sarkar se until ti le an na thot
te thin ni se sarkar kal to ten engma tilo angme an soi thin hi achhalawa political party ten manifesto kan duan te hi inte nan mangila adum hle ang kan mabang vote share huna chak thei kan ni a chaklo thei kan ni bok khovela kan om chungin damlo na te har satna te om thina hlimna le lom chang om buk angin engpo ma chon thiam turin in buat sayang u chu mi puitling te ti dan ani atia hne na kan changani po in chapau na le midang te deuna a om theya kan party chuan puitling takin ni omang u atia deputy chief minister chuan Mizoram thanga chungchang soyin to na ministry akai shaya po mipuya anti incumbency sarkar lai thak do na lian tak omlo hi alom hle a Mizo nationalism keng nung to te hi mipuite kuta sarkar na anda le ngei do na ni ati MNF senior vice president on MNF sarkar chu mipuin andem lawa asya thu soyin shipuite raltlan le har chana shangkara sarkar malang na chu Chathokata lalpa ming lam thei kan om hi alom tak zeta result char huna po lom thiam turin in buat sayang u ati Aizawl South 3 bial thum huam chunga mualung thu polling station a presiding officer le remmoya colony agriculture department a deputy director chu November ni sari a dan kala acheta wangin a hna atanga choltir ania choltir lailok ani achan hi mualung thu polling station a diklau tak athil ti awanga election commission of India thupek angati anni thu agriculture department secretary sila zangawa thupek ati chwa tarlanga athil ti nia po hi agriculture department chuan achui chiandon thule chumi chungchanga tan chuan choltir ani thote election commission in na ati thatlo awang le document a phwa chop awanga shemna lektura kalpuita ani thu tarlan ani bok Thudon dani November ni sari a Mizoram Assembly Inthlanni kha nipuin vote an thlak ma in he polling station a duty ten EVM mangin vote an thlak china chuta vote la te chu nodre le lavin zingdar sari atang mi puye vote thlak tir chunzom ngalan ni he thil fello polling station a vote omzat aya tam vote la hi thuptumin he polling station a presiding officer hian chunglam thunei tu te shiatir lavin polling station a vote omzat alo zia bela vote nei minglem alo zia chuman chwale zui ani le remmoya colony a hna atanga choltir na thupeki inrin ni khan ti chho ani a chungchang chui chian na zo fel ani ma chuan Aizawl om tur le thunei tu te phalna lo chuan Aizawl chhuasan lo tur a shiatir ani a hna atanga chol lai lok tir ani chung hian a hlo chan vela tur ati ani bok heti la hian lunglei south west tuipui le thorang biala expenditure observer tan ruat Gaurav Aswati IRS chu amimal thomna leina atan sarkar sum aman awang le election agent chunga moilo taka akhosaka wangin ECI chuan hna chunjom lo turin a shiatir boka Gaurav Aswati IRS hian lunglei athlentira changin thomhno thlakna leina turin sarkar poisa amangchan ni in thudona ni a observer te mamo nai vai leina atan poisa man the ani lain Gaurav Aswati chuan thomhno man tole branded tak enge moza lein henga tan hian cheng sin ni vel amang man ni in an soi Gaurav Aswati IRS hian candidate agent ba ka thachang dol tu te musitin anwai chha li a candidate agent chu hlauthong taka siamin tongkam win taka abiak ba ka thil haulam deu ati swale ka ngai damna anei launin agent chuan an soi hei wanghen MLA bial pathum chunga political party shang agent chuan in thuralin district election officer ne da lung oilo thu an thlena election commission of India chuan la thu tak le in Gaurav Aswati IRS duty chunjom lo turin thupek a chwata ani Gaurav Aswati IRS chuan a thopui tura district election na rawte chu atham lo hle a anti swaleti diklawana tak atong kumin suspend ate avo thini in an soi in thanwok ve ta thopui le candidate agent te chungchanga borok chetak asiam nia alana wangin ECI chuan khosak phung hi misconduct a ngain a duty chunjom a phal sak talawani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e